enti honorable coming back for Abronye Bono regional MPP chairman lawyer wabe class with Ghana so for no any kwame A+ any NDC for na omo call for third term for Mahama no Abronye enu omo abe clash mema nchirimu no akire wadwen amame e wo comment section aha Penyah block media mesro say ni die mo obe like video no ada ma bo subscribe button so na be click the notification icon no latest update na be kire wadwen de amame e wo comment section mesro so ba so no share for so enya bi ahwe you know Ghana yede mra e na kire oman wi constitution na hye area to ho no mo eno na de kire Ghana en yemra mu na e kire say Obia betimi abaya president obetima akọ 2 term obetena kunya so bi mo first 4 years utwa wie na nyame ye odom ne esa to oba na sa we ne esa akọ bi mu a o 2 term 8 years wo we wadwuma o wie akọtena fi se wo ye soro abofo kura se den o ye hwan emra ne se o 2 term pe o wie akọtena fi enya nibre enya ho anibre enya ho se o ye nipa buru nipa bia so emeye nibre emeye se o de o ye nipa emeye nibre emra no na ehye but you know it's so interesting to see say the moment NDC want power no they want to overturn things. They just want to overturn things. Minim dia cost minima dia NDC for ni biagino. In fact any omunyana but some of them minim dia bo majudem. And once starting a third term agenda be na Mahama go for third term na won't go for third term. Me one 4 years kwa won fendru baby a. Ema ye hu we amamo ni kwa kowie. Chinchina sie on sa question go for another term. Say like say I'ma do abedane topic for discussion. Abeka Kwame A+ e go try Facebook. E ho no e no make post. I know what you say e was say Mahama timi samra na otimi go for another term because do only hwemu UAE any other countries no matima build it to mponko manimpa no. People baako etena so cheye e no timi de anhye ne ye ntote papa e de ma wo munti no. Se Mahama abade a ene onto aso. And Kwame A+ e kan sime no. Uni baby senga ku for the teso e no kan that same way a I think I say he's been fair. Say go cook for this no, go for this no can. And Mahama no all can they normal. But go for this you were even opposing it. You were trying to even overthrow his government. Go for this kaka krabin can this 4 year coup STD coup e Ghana ha. Kaka krabin ka they nearly stage coup in Ghana here. They nearly because of kaya omo ya demonstration bi stop garem say na demonstration bi emu no na ebi mo ka say mudi agure beto ye beto fra bemu na to agu. They nearly stayed cool. Only God knows why MPP lost the 24 election because MPP were near. I had Ghana and Kijabeton because the way the NDC were behaving. I said Ghana ye umaja padia na omane say na you omoya the way they were behaving in opposition no. Come ni breba na esre pa. You know, o master some agenda bi ama Ghana so for no be kai. Prophet Roja be kan third agenda bi ho asem. Prophet Clement Testimoney be kan third agenda will be ho asem. Telvin Sowa be kan dance nsem na bi. Eno ana Abronye abe reply o mu nyina. Honorable Mahama ayarga say third time agenda yi munim emra me start ye e o Ghana ha na me kan ho asem na ye be kwasoso ayeren aka ho asem me kan nem obi at say nyame ya adoma e di free 5th January eko na third time agenda no a start 2 weeks ago a meeting koso ewo Asante Mantamu ye tonsa frɛ enkrofo kuo bi a nyame ya adoma ye de be ba bonten kakra enkrofo kuo no mo koye meeting ye frɛfrɛ omo a wo mbaba be ye press conference nyame ya adoma e di free January ko na sa meeting no na asofofo binum ye den ewom early free January kono asofofo binum be ye press conference a different January kono 2026 kono a year 2026 ho kono ye simu na ho kono asofofo binum be ye press conference yes omo ya hwe omo fine into omo the press conference be ba bonten say ye asofofo a ye ka bom
Now we are calling on President John Dramani Mahama say on Sanin Kobim ebeba. Emo bia ma medada say yen komse. Emo bia ma medada. Now ebeye aniswa press conference ne beba. Obia obetena abontene so nanse aka say nyamia yi a kire ne say President Mahama beko biem bia me ka kire mo say oboa enye nkomse. Na sa nipa na oka sa asem no se nyamia yi a kire ne say parliament ba be ye bibi na enam so ma President Mahama beko biem no oboa ne etie ne say ebra sa nipa no etu kwan akọ Canada no okoko sia businessman bia oye close to President Mahama ana sa sofo no ka kire sa businessman say President Mahama abo adwuma pa na bo President Mahama abo adwuma no ono sa sofo no ebetima ye niema sunsumu niema ama President Mahama akobiem sofo ti obo ase o na ye wo kroma no said ye wa ba wo pese wunya sika ntentem no to obo ase ye si mu ache wo ya akora we are small boy or sister no Ghana we are so we are crack kiti usa usa kra me won time ka betima wo ntino to obo ase said the opese unya sika no ye monko na mo hye nkom na nipa wu a mo de fans e kire se sika na wo pe to obo ase mo hye nkom na nipa wu a na no kire se mo ba ye fame mo de defend to obo ase tobo ase kra na babi amokwa no ye to ne ye hwa mu din emre bi baba tobo ase enti me ma wate ase ese o kasa ye fi ne ye me ye num binum ye mfiu but wo say parliament be ye bibi a bibi na parliament be ye no enam so ma President Mahama be ko bi parliament me ye bibi bia eye wo a wo ko Canada me buana se wo se wo tumi a hu ade wo tumi a nyame nim wo awieye mrei wo nko na nyame nwosra wo so a e kena nopa fa bible na domeme e kena nopa fa bible na domeme na yenhwe ne no me na wo pagya wo bie wa no aka no ebebam yenhwe ne ebekọ no so eyewo ana o see a businessman bia on President Mahama ye fine me pese mebo ne dini na asema me kan wa wunim businessman na o see na on President Mahama ye fine no eye wo sofo ya wa ba o ye say wo sofo bi ma krom hada no ye ho ebinu abako o mbe pre ya no eja no fun eye wo na o ka kire businessman na o ye close to President Mahama me kasa asem wo nyame oja oba ani sunsun kunkundi mu say me nitro me ditro onyankopon enhira me odem be kwa ho kirem ayawo ana ka kire sa businessman no say President Mahama ya adwuma pa na wo betima ye bibi ama na kobiem ana businessman no bi sa asade na betima ye osuo so unya 2.5 million Ghana cedis yenye dollars. O catch the businessman now or you close to President Mahama. Say President Mahama ya duma pa na obey bibi mana kobiem. And I said dia na be na so unya 2.5 million Ghana cedis dia. Obakra eniema bi free Benin na ne board ne pa. Now they are toto. Now back the four corners of Ghana. No wakwa ye niema wo ye wie se pa eno ano Ghana fo nyina be sorry. No maka se President Mahama nkobi. He owura wo ya akora. Me ametie. Me nko de me ko ba bi akora wo ntimi nya bibi. Ama me nsore se President Mahama nkobi. Onkobi. Enti ade ne kasa bebre. Me ametie. See a man $1 million oira spirit say we are seeing in our spirit woman won't mean ya be being sama dwene ma men kasa President Mahama bekobi ade ne kasa bebrebe aye ne wo gidie ne meme gidie etino how come say we say
ma year you can do wa mreko a wontimi nye atika na ope also ba kwa akototo oil na be cost 2.5 million Ghana cedi me boa be challenge me akutia bia nim ni wura akwana parliament me ye bibia eye wo na wahihye adwuma eye wo akora ya na akodi nkomo ba bi se angisi na woso eti ne esese mo be ye bia gi bia di no esese mo ye na mo gi bidi nyame nyi nkyerɛw yete oman mu hase no yache o apreku man doctor ba wo na wugu so nom no fo na apreku man doctor ba Ghana ha no ena Ghana fo yira fi because enipa duruba bi na wabrabo sei na se wu kwa wawu akọ but me ka kire wo a wasori gidi a wo pre tsanie wo na Yesu Kristo na Nyankopon asom ase bra Ghana ha no owura to boase yesi nwate apreku man doctor ba ye hu no na obi na ka kire ye na otare no fo ano apreku man doctor ba na nipa bufa so say ye can those days sofwa oya sorry na opulu crab ebesi nekra na Ghana ha me hu sofo bi a watima biti apreku man doctor na records me boa mon kasa me boa mo a mo hwa me amunim ni those days no mon kasa me boa but eduru ba binu eba properties ya apreku man doctor sees no eba properties ya nanka metuma ka say owo property change of obia Ghana ha enso eduru ba bi properties ni nyina vanishye ema obi uncompleted building ena no shem na nsuo to a agunu so ene nyina kokowie se menya wiase ajapade nyinara na se mehwere menkwa na die na maye ne maye me kra yi ana se maye me kra ebone etra ye di nyina Nyankopon somaye ni ye di nyame dini nyame sisei all because ye nim se nyame o man ne machna obeba ne ye didi ame ne ye wuko no ebi wo ho a wuti anya yi a ade na wo se asotwe no wa akire no wuti anya yi ebeto wo kwam wuti anya yi a nyame di na wo ye no wo se asotwe ne beba no no wanya ne esese wunya ebe wie no wasaka wuti anya yi a ebeto kwam wunya sika emfa nko hospital nti ye ya ade a ye nya very very careful a ye di nyame dini edi atora akese ye nim one wakoka wasem say papa ne mal 2.5 million Ghana cedis na kwakra oil free bani na fa ko four corners bi wo ha wo be ko Ghana ha wo be ko Asante region wo be ko Eastern region wo wia wo de wani betre de tribuno na wakwa akoye north na ye 4 enti wo wia wo kan ma no tum wia eno ano no President Mahama ne tetem no obi antimi challenge biem meme nko a utimi mfa krado ntumanum meme nko a utimi mfa spirit bia emfa krado enkama no ntum da nti ebeye da Ghana fo dodo we ni chese ska na baba un se utie mi a uyemba hyew to bo ase wanim begu ase me katram se to bo ase wanim begu ase to bo ase pa na wanim wanhwe yi a oba follow bia abi obi be do video no niam bi be ba bonten a won survive biem wodi nkomo no na mini ho woni businessman now oye close to the president kasa no unse na mini ho ayeda ba be duru mi ho anya businessman ne so na ba ka kire mi o anya businessman no oye close to the president no e na ba ka kire mi o enti tobu ase pa ya be hu apreku man doctor ko me sit down motomo now over 50 houses e o Ghana ha
Kumasi, Greater Accra, ni bebre takra di over 50 houses. Apreku man doctor, owi na ba kokora. Apreku man doctor na introduce how convoy, so for the convoy nante e wo Ghana ha, me boa mo me challenge me. On the introduce apreku man doctor ba ne convoy a wo be ko wachi. Ewi a chire no na mattress kura no nya bi na. Apreku man doctor ewi a chire no na mattress kura no nya bi nyere enna enti me ka chire mo say eniema no bi wa mo ntwa bachi enkohwe eno na mo fa ntum hofo na metra ba bi nka say ena me hye nkom say parliament yi be ye bibi wo no kura no nsa asem na wo ka no enam say wan ko school nti no ntimi mie na no nka say e bi kura parliament be ye amendment wo ye empty unim hwe no most son so umu he wa unkoma wakwakodie no e na me ka trel enanwumre na meetings upon meetings ya akwaso no 2 weeks ago ebi kwaso wa sentimental mu aye third time agenda aye frefrem krofo kwana on be fa so execute agenda no me third time agenda no enam eno ka ho bi na me call ho prison no. But me no mabamu muye. Me party for binum sorry tia me say ye da me beka ye eno na ye o masema mabamu muye. But see me na mo ka say Ghana fo afriase mo amope nokore no tetem agenda me bobo so okroma ye se me nye aye do me no ehon frama e boboba. And na course wa mitiminya in a day e fa de no no me se ne nyame ye bia nyame nim ne oye onene tumi nyina wura ye da sorry ye Mahama yarga ba be ka kire ye say NGC de badia ono obe supporto kire wa adwe mame e wo comment section hi Penyah Block Media. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!